Ndabaramukije mwese abakunzi ba Kristo Yesu aho muri hose. Ndaramukije abantu baba muri Amerika, abantu baba muri Australia, ababa muri Canada, mbese n'ababa mu Rwanda nabo mu Burundi. Ndaramukije abantu bose baba mu bihugu by'Abarabu. Ndazi neza ko mubayo nukuri, ndabakunda aho muri. Ndaramukije ababa mu bihugu bitandukanye, nibyo ntavuze nukuri. Wewe ukurikirana buno butumwa ukumva naba ntavuze igihugu bamwo, nukuri nawe ndakuramukije mu izina rya Yesu Kristo. Kandi nkaba ndamukije n'abantu batarabona ino channel yiwanjye ariko bazayibona. Nawe muntu we uri mushasha ukabutanzi, ndakuramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane nawe. Ku izina banyita Pasikazi, nkaba ndi umukozi w'Imana, nkaba nkunda Kristo Yesu. Ku bantu batazi channel yiwanjye mwandike Pasikazi kuri YouTube murambonaho. Abashaka kuzamwumva ubutumwa bwiza, haleluya. Ndafite ubutumwa Imana yampaye kugira ngo ndabashikirize. Bene data nukuri ndabakunda cyane, kandi na Kristo Yesu arabakunda gusumbya uko ndabakunda, haleluya. Yesu Kristo nabaho umugisha. Ndafite ubutumwa rero. Intego y'ubwo butumwa buvuga ngo Yesu abazaniye impembo zanyu, haleluya. Yesu abazaniye impembo zanyu. Muze mwitegure rero kwakira impembo zanyu. Yesu Kristo nabaho umugisha. Reka rero senge hanyuma mbandanye. Data, mu izina rya Yesu Kristo ndagushima kuri Imana. Ndagushima ukuntu mpaye umwanya wo kuvuga ibyawe data. Ndakwinginze data wa twese unungikira umwuka wawe wera kugira ngo aze anshigikire. Mana, ndagusabye mwami urungika abamarayika bawe bangote hano hantu. Kandi mwami Yesu Kristo ndakwinginze umuntu wari wese ari kumva buno butumwa umuhe umugisha Mana, umuhe gusobanukirwa, mbese umusobanurire birenze nk'uko wansobanuriye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndakwinginze data twese, ndabohesheje satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukanye imyuka yose mibi yabiri hano hantu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze Uwiteka we, savye amagambo make byinshi udera ubuntu, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Uyu munsi turareba mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana igice 22 ku murongo wa 12 tugeze ku wa 15, haleluya. Reka dusome. Ndaza vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ngo ndaje vuba nzanye ingero kugira ngo ngerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Bene data, mubazaronka ingero wumva urimwo, mubazahembwa wumva urimwo, namba wumva ko utarimwo, bene data nugira iki? Nimwakire Yesu nk'umwami n'umukiza wanyu kugira ngo mu bantu bazaronka impembo namwe muzabemwo. Ngo ndaza vuba. Yesu Kristo aguma tumenyesha ko agiye kuza vuba. Yesu Kristo aguma tubwira ko agiye kuza. Burya mwene data, Yesu araje. Nutunganye ibidatunganije, niwikontore wewe ubwawe. Urashobora kuba uri umuririmbyi ariko muri wewe atagakiza kakurimwo. Urashobora kuba umukozi witwa kuri umukozi w'Imana ariko muri wewe ukaba utari muri Yesu Kristo. Reka ndakubwire, Yesu Kristo araje vuba kugira ngo agerere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Niwikontorore urebe ukuri kuragendana n'Imana kuko Yesu araje. Yesu araje. Yesu ari mu nzira za.
erega ndababwire kugira ngo Yesu azatugereho ntago azarinda gufata itagisi ngaze, ntago azarinda gufata indege, ntago ari ahantu azagenda iminsi 3 cyangwa 4. oya, azaza. Urazi uko umuntu akubita ingohe ngo gufumbana kufumbuwa mu Kiswahili, ukuntu kubita ingohe niko Yesu azaza. Uzakubita ingohe rimwe abarashitse. Mwene data, niwitegure gutora ibihembo vyawe. Ariko ndakubwije ukuri, nambuzi kutari muri Kristo Yesu, nta mpembo uzabona, nta mpembo uzabona. Ngo ndaza vuba nzanye ngero kugira ngo ngerere umuntu wari we wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Mwene data, aha ubona twese dukorera Imana tuzahembwa ibikwiranye n'ibyo twakoze. Nkashaka kumenyesha ko ukwiye kwikontora muri wewe. Reka mbandanye. Ndi Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiro n'iherezo. Hahirwa abamesura imvune zabo kugira ngo babone kwegera cya giti c'ubugingo, kandi bace mu birimba bashike kuri wa murwa. Hahiriwe abamesa imvune cyangwa se imyenda yabo, hahiriwe abamesa amakanzu yabo. Mwene data, ikanzu yawe yabisa gute? Yaba yaragiyeho ibintu zenye ibikashikashi by'ibintu zenye by'imyanda. Namba rero umwenda wawe wanduye, numese umwenda wawe. Haleluya. Numese umwenda wawe kugira ngo uze uronke uko ugenda mu ijuru. Ndakubwije ukuri, buri gihugu kirafite amategeko yacu, n'ijuru rirafite amategeko yacu. Ndakubwije ukuri, udakurikije amategeko uko ijuru riko rategeka, uko mu Kristo ari mwaraja mu ijuru, uko abakwiye kumera, utabigize, ndakubwije ukuri nta juru ufite, nta juru ufite. Urashobora kuba uri umuririmbyi ukavuga ati ngende umuririmbyi, ego ndakunda Kristo, ariko muri wowe akaba ata Kristo ari muri wewe. Nukuri ndakubwije ukuri, nambuzi neza kuri kurakora umurimo w'Imana ata Kristo ari muri wewe. Dore nta mpembo ufite, nta mpembo ufite, uri kurakorera ubusa. Nambuzi neza ko ugenda mu rushengero, ugacuva mu rushengero, ugenda ku giti kuraguza. Ndakubwije ukuri, uri kurakorera Imana zibiri. Uri kurakorera iyi bigirwamana. Aho ngaho Imana yacu ni Imana ifuha. Ntago yemera umuntu ava aho ngaho agacaja gukorera n'indi Imana, Imana z'inyamahanga. Nambuzi ko ukora ibyo mwene data, umenya ko ijuru udafite, nta byangombwa, nta passport ufite izakujana mu ijuru. Nimushake passport, utarayironka nuyishake, izaguha uburenganzira bwo kuja mu ijuru. Ndakubwije ukuri, nubwo waba uri mu gihugu cyari cyo cyose, kugira ngo ugende uve mu icyo gihugu urimo ugende ahandi, cyangwa cyane cyane nko mu bihugu bya hanze bashaka passport, ukwiye kuba ufite passport na visa kugira ngo ugende aho hantu. Kandi ikindi, ugeze mu icyo gihugu cyangwa se kugira ngo uve mu icyo gihugu burimo, ukwiye kumenya amategeko agenga icyo gihugu. Bakumva ukwiye kumenya uko icyo gihugu kiba kimeze kugira ngo uje mu icyo gihugu. Ukwiye gukurikiza amategeko y'icyo gihugu ugiye kujamo. Bene data, natwe hatuko turaja mu gihugu cyo mu ijuru. Igihugu cyo mu ijuru dukuye ama passport. Udafite passport ntago uzarengana, ntago uzarengana mu icyo gihugu, ntago uzarengana ngo ugende mu ijuru. Ngo hahiriwe abamesa imvune zabo.
urashobora kuba uzinduka akarugenda gukora diakona, ariko ukaba ufite ariko ukaba mbese ata Kristo ari muri wewe, ata passport ufite. Bene data, ndakubwije ukuri, nambo uri kurakora diakona uzi ko ata Kristo ari muri wewe, ndakubwije ukuri nta mpembo uzabona uri kurakorera ubusa. Aho uri hose umenya ko nambo zikuru uri umuntu uri kuraja mu ijuru, ukavuga ati ngo uri muraja mu ijuru, ukabyiyemera wenyine kuri muraja mu ijuru, ariko akaba ata Kristo ufite muri wewe, kandi mbese ukishigikira ati ngiye nzaja mu ijuru, uko ndiko kose nzaja mu ijuru. Ndakubwije ukuri kuri besha. Shaka passport, shaka passport, ubone ko iyo passport ifite ibikuranga byose. Namba habuze kimwe mu bikuranga nta juru. Shaka ukora umurimo ijoro n'umurango. Passport yawe idakwiye, idafite ibintu bikwiye bikuranga, nta juru ufite. Shaka wishigikire ngo ngende ko ndaja mu ijuru, ikontorore. Ese wawe ufite ibikuranga? Yesu araje vuba. Yesu araje vuba. Ni mumese imyambaro yanyu, ni mumese amakanzu yanyu, ni mumese, kuko Yesu Kristo aje vuba. Murashobora kuvuga ati ese azaza ryari? Yesu nta randevu atanga, nta randevu yigeze atanga. Ice kura gusa ari karabateguza, ariko arateguza umuntu wari we wese, umuntu wari we wese n'uwo utaramwakira akwiye kumenya ko Yesu Kristo agarutse kugira ngo ave mu busambanyi bwiwe, ave mu byaha byiwe, ave mu businzi bwiwe, ave mu bujura bwiwe. Mwene data utarakira Kristo, nukuri nutamwakira uzasigara mu isi. Nawe urabizi, ni wamara gusigara mu isi igisigaye ni mu muriro, igisigaye ni mu muriro. Ntago Kristo azatwara umuntu arimo arasambana. Ndazi benshi mu bantu bitwa karaba Kristo barafite ikintu citwa inzigo, barangana, ugasanga bararyana mu ishengero, ugasanga nta mahoro arimwo, ugasanga ureba umuntu mugenzawe igitsure, ahagiye ukamureba igitsure kandi ukipfuza kumugira nabi, ukamukubitira agatoki ngo nzareba, ugashaka no kumuremera amadosiye amutwara hehe mu mugasho, kandi uvuga kuri umukristo, kandi ukamuhora akantu gatoya, ugafata ako kantu gatoya ukagakuza kakaba kaniniya, ikintu kininiya, ugashaka kumuhomekaho kabisa kugira ngo ahere mu gasho. Uri kuramu mbese ari ikintu gusa wewe nawe mwakumvikanaho mugasabana n'imbabazi bikarangira, ariko ugashaka ikintu kinini ukamuhomeka, uri kurana mubeshera. Ndakubwije ukuri mwene data, turi murakora ibyo, nta juru ufite, nta juru ufite. Yesu araje mubazaronka impembo, wowe ntago urimo. Witwa kuri umukristo ukaba ufite ishari, iryo shari rigatuma wipfuriza mugenzi wawe nabi. Ayi wowe, reka ndababwire, Yesu Kristo araje azanye impembo kugira ngo ahembe umuntu wari we wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Yesu Kristo ntago uzamubwira ngo uri umuririmbyi, Yesu Kristo ntago uzamubwira ngo uri umudiakoni ngo ukora neza mu rushengero, ariko muri wewe nta gakiza kakurimo. Yesu Kristo ntuzamubwira ngo warambara ukikwiza, muri wewe atagakiza kakurimo. Ndababwije ukuri, nimwihane muve mu ibyo byaha byanyu. Yesu Kristo ari karashaka ko mwihana. Yesu Kristo ari kashaka ko mumwitegurira. Erega ni mumwitegurira.
nimumwitegurire kuko araje, kandi niyeza ntazaza wenyine, azaza azanye impembo. Iyo mpembo azayiha umuntu uwo ari we wese azaba yamwiteguriye, kandi azamuhemba n'ibikwiranye ibyo yakoze. Haleluya. Inyuma hazoba imbwa n'abarozi n'abashakanyi n'abicanyi n'abasenga ibigirwamana n'umuntu wese akunda kubeshya akabikora. Ejo bundi mperutse kwigisha icyigisho cyitwa ngo nyirinzu agiye gufunga urugi. Ngira ijambo riragarutse ngo inyuma y'iki? Inyuma y'inzu, inyuma hazaba abasambanyi, hazaba imbwa, hazaba abarozi, hazaba abicanyi, hazaba abikinisha, hazaba abantu baribo bose bakora ibyaha bakabikora, babikunda bakabikora. Inyuma hazaba abantu bakunda iby'isi, babona iby'isi bakabikunda. Abo bose bazahera inyuma hanze. Abantu bose bakigenda mbese bafite agatima ko hanze, dore abo bose bazahera hanze. Mwene data, waba uri umusambanyi? Mbese waba uri umusinzi? Mbese waba uraguza? Ndakubwije ukuri, ukora ibyo umenya ko ataje ufite. Mbese ko uri kuraryama mu byaha kandi uzi neza ko icyaha ari kibi kandi icyaha kigira ingaruka, ko uri kuranezererwa no gukora ibyaha, ko uri kuranezererwa n'ubusambanyi, ko uri kuranezererwa n'ubusinzi, ko uri kuranezererwa no kwikinisha, reka ndakubwire, iki ni igihe cyawe cyo kwihana. Ntuvuge ngo uzihane ejo kuko ejo ntuzi kuzahagera. Iki ni igihe Yesu Kristo aje guhemba. Ese niyaza guhemba, we wumva utazabura? Ese iryo juru ryo wumva uzarijamwo? Ntabwo uzigera uja mu ijuru kabisa. Uryame mu bintu by'ibyaha, uryame mu bintu by'ibyaha. Ibyo byaha nta kamaro. Ndizera neza ko watamahoro ufite. Ndizera neza ko wewe atamahoro ufite mu mutima, nubwo uri kurabikora urafukiranya, ukagenda gususa upfa guseka, ukagenda upfa guseka, ariko ndazi neza ko atamahoro ufite wewe. Uri umujura, nta mahoro ufite, kuko ibyo byaha byawe ufite nta mahoro biriko biraguhereza. Uri umukristo, mu nzu yawe ukaguma ukubitagura ingumi umugore wawe, ugashaka no kumumena ijisho, hanyuma ejo ukazagenda mu rusengero ati haleluya. Uri umukristo, ukazifata nk'agakombe uri kuratuka umugabo wawe, mbese mu rugo rwawe waburubuje amahoro. Ariko ejo ukazabyuka ugenda gukora diakona, waraye ubujije amahoro urugo rwawe. Niwihane kuko Yesu Kristo ashaka ko wihana. Umenya ko mu bantu bazaronka ingero utagize utihanye. Reka ndakubwire, Yesu Kristo aje guhemba, kandi Yesu Kristo aje guhemba no guhana. Namba wari umusambanyi, uzahabwa kugira iki? Uzahabwa umuriro. Yesu Kristo araje guhemba ibikwiranye n'ibyo mwakoze. Wakoze ubusambanyi, nawe urumva icyo bisigura. Hanze hasasigara imbwa n'abarozi n'abasenga ibigirwamana. Mwene data, niwibuke ibyaha ukora, urire Imana ikubabarire, kuko Yesu Kristo ashobora kutaza ejo, urupfu rukaza uyu munsi. Mbese waje hehe?
Yesu Kristo atinze gato urupfu ruraza. Urupfu ruza rutaguhaye randevu, urupfu ruza rutaguhaye appointment, urupfu ruza rutakubwira ati nzaza ejo. Urupfu ruza gafra, ruza giturumbuka. None mwene data, wumva nutihana nta juru, kandi ntiwiremeshe ngo kuba nzaba mpfuye ngo bizabirangiye. Ntibizabirangiye. Ubuzima urimo ngaha mu isi, namba wababazwa, namba waba mu bigeragezo cyangwa se mu biki, ni wapfa utarakira Kristo uzagenda kubazwa. Kandi namba uri inzobe ntago uzaboneka kuri inzobe kuko uzaba wahindutse. Ibyiza rero nuve mu byaha, ngo harahiriwe abamesura imyenda yabo, abamesa imyenda yabo. Mwene data, iyaba waruzi amarira n'amaboroga azaba hari, ukaba waruzi ukuntu bazahekenya amenyo, ukuntu iyaba waruzi uko bizabimeze ico gihe, do n'umwana ntazamenya nyina, kuko ico gihe azaba ari vurugu. No na nyina w'umwana ntazibukanye umwana wiwe. Umva ababyeyi ntibazamenya abana ico gihe. Umugabo ntazigira yibuka ko afite umugore, n'umugore ntazigira yibuka ko afite umugabo, kuko buri muntu azaba ari karagwana, azaba ari karateswa, azaba ari mu bubabare. Ntago azakwibuka ibyo kuko azaba ari mu bubabare. Mwene data, kuri kuraryama mu byaha kandi ibihe biriko biraza ari bibi, ko Yesu agiye kuza uzaba uwande. Uzarira ntawe uzakumva amarira yawe. Washaka uzarira amaraso ave mu maso atembe, washaka arenge hasi, ntawe uzakugira ikigongwe k'uwo munsi. Uwo munsi uzaba waka nk'itanura, uwo munsi uzaba uteye ubwoba. Ukuza k'umwana w'Imana ni kwagera. Uwo munsi uzaba uteye ubwoba. Ico gihe nta kwihana kuzaba kuriho. Ico gihe nta gusaba imbabazi, imbabazi zaba zarangiye. Ubu ngubu haracana imbabazi ariko ikura zirengagiza. Ese uzaba uwande? Uzaba uwande ko buri muntu azabazwa ibyo yakoze, buri muntu azabazwa ibyo yakoze. None uzaba uwande? Uzaja hehe? Uzaja hehe mu ico gihe? Niwihane, niwihane mwene data, niwikontorore. Mbese nakoze iki uyu munsi? Mbese niyumviriye gute? Mbese navuze ibiki? Wikontorore mwene data, utarakira Kristo Yesu. Kaze muri Yesu. Dore Yesu aragukunda, ntago ashaka kupfira mu byaha. Yesu Kristo ashaka gutabara kuko aje guhemba. Niyaza guhemba, wewe uzacuhanwa. Kubera iki? Nta Yesu Kristo uzaba ufite. Aje guhemba. Buri muntu azaronka ibikwiranye n'ivyakoze. Aje no guhana rero. Uri mu ruhe ruhande? Uremeye kuzahanwa? Uremeye kuzabura impembo zawe? Uremeye kuzaja mu muriro kandi uguma wumva ubutumwa? Urabyemeye mwene data? Erega bizaba bikaze. Ubu ngubu uradamaraye, nta kintu kimubona, ariko ico gihe kizaba gikaze. N'umugore wawe ntuzamwibuka. Ntabwo uzibuka ko ufite umugore. N'umugabo wawe ntabwo uzamwibuka. Ntuzibuka ko ufite umugabo. Yewe ntuzibuka ko ufite nyoko, ntuzibuka ko ufite so, kuko ico gihe kirakaze. Ngo ndacari muto, ngo ntago nakwihana. Reka ndakubwira, Yesu Kristo arahagurutsa n'umwana w'imyaka 2, 3, 4. Yesu Kristo arahagurutsa abana bato barihana.
nta mwana kabisa. Kwakira Kristo, uwo ari we wese arakira Kristo. Ndakubwire, niwihane. Igihe cyo kwihana ni iki? Yesu Kristo aje gutanga ingero. Ese wewe yawe irimwo? Iyawe irimwo? Ese woba ufite iyawe? Uwiteka Imana abaho umugisha. Iki ni ikibazo ngiye kukubaza. Mu bazaronka ingero nawe urimwo? Urizera neza ko uzaja mu ijuru? Namba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, numwakire, niwikontorore, nupfukama aho usaba imbabazi. Cyangwa se umuntu ari wese ashaka kwihana, amamagare yihane, kuko Yesu Kristo araje. Yesu Kristo abaho umugisha. Reka senge. Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe. Ndagushima ko uyu mwanya umpaye wo kuvuga ijambo ryawe. Ndakwinginze umuntu ari wese ari buryumvirize mugira akamaro. Ndasabye umwuka wawe wera mwami aherekeze ino jambo kugira ngo rigire akamaro abantu mu mitima yabo. Ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu abaho umugisha.